Halo guys, suka duka berkunjung ke desa terisolir. Kita nyebrang sungai, coy. Sao cậu hơn? Tuh lihat mana nuri dah. Guys, mana guys? Kira TJK itu ini. Iya say. Ah. Oh. Hai bro. Hah? Hai bro. Jangan ngaku bro ya. Pejuang desa kalau belum jalan seperti ini coy. Ya. Ya. Ha. Alhamdulillah.